Evo ekipa Bog, ja sam unutar H&M-ove slačionice trenutno, znači trenutno smo u H&M-u i probat ću par stvari. Kao što sam vjerojatno stavila u naslovu, ovo je serijal gdje ću probavati stvari po lutkama, da vidim kako stoje na meni i na moje seksi tijelo. Ovo je moj outfit danas, dakle imam ovaj oversized cardigan koji je toliko uništen, jadan već, bori se za mir život, ali obožavam ga. Najnormalnija majica, lančić i moje čizme. Volim nositi čizme u ovakvim situacijama zato što mi ih je lakše skinuti. Ali da, eto, ovo je moj outfit danas. I ništa, krenimo sa oblačenjem. Prvo ću probat outfit, taj glavni, i onda ću probat par stvari koje sam našla na popustu. Eto, krenimo. Evo me, dakle, dok sam oblačila ovo sam mislila da je živa katastrofa i ko bi ovo normalno nosio, a sad kad je na meni, s ovim čizmama mi je super. Mislim da mi se ne bi toliko svidjela s tenisicama, tenisice nažalost nisam uspjela naći, ali iskreno ovo je nenosivo. Dakle, iza je toliko kratko i da bar stoji, ali čim se vi maknete, to je tako kruti materijal, to odmah ide gore. Znači to nije neki materijal koji se vama prijanja uz kožu, koji je elastičan, nego je baš je kratka je. A suknja sama po sebi je meni kroj koji mi se ne sviđa. Uzela sam broj 42. Ja sam inače između 40 i 42. Nije bilo 40 da napravim usporedbu, ali tu mi je taman, stvarno ne mogu reći, ali mi se ne sviđa, ili bi volila da ide ili šire ili uže. Ovo je nekakav čudan zvonoliki oblik koji, evo mi, ovak nije nešto. Majica je jako, ko sam shvatila, iz Shawn Mendes neke kolekcije. Majica sama po sebi je fora, ne moram reći, stvarno sve skupa. Ne mogu reći da izgleda kritično, izgleda ko baš je nekakav Instagram outfit, ali ne znam baš da li bi bila hrabra nositi ovo ovako u normalnom životu. Eto, cijene ću vam staviti ispod, znači već su vjerojatno cijene izložene, to jest prikazane na ekranu, ali eto, ovo je outfit iz lutke iz H&M-a. Sad ću vam pokazati neke stvari ovako, mišmaš. Ome s ovim bodijem u M veličini na popustu za 60 kuna i mogu vam reći da je true to size, čak je malo onako forgiving i iskreno jako je lijep, još ljepše uživo izgleda. Mislila sam da mi neće stajat lijepo jer mislila sam da će me širiti u ramenima, ali iskreno mislim da mi stvarno dobro stoji i ova kombinacija nije toliko loša. Ponavljam, ne sviđa mi se ova suknja kako stoji u struku, mislim da me dosta širi. Ali kombinacija ko kombinacija je super. Za novu godinu dole obučete gležnjiće, ali samo ovak čizmak, želite da vam je ugodno, izgledate sređeno. Iskreno, dosta sam iznenađena. Ja pokazat ću vam kako izgleda iza, to mogu pokazati ovdje. Znači najnormalnije rezano. I iskreno sviđa mi se. Vidite, stvarno je rastezljiv. Ispod nosi crni grunjak jer mislim da se kroz njega vidi i ostavlja šljokice, ali za 60 kuna je super. Iskreno razmišljam da ovo uzmem. Eto. Sljedeća stvar koju sam odabrala probati je ova jakna koja je iznutra izolirana cijela. Ima ovako ove lijepe rukave isto koji su s tim, ajmo reći, fake krzom s kojim je izolirana izunutra. Jako je lijepe prljavo bijele boje. I ovo je L veličina i stvarno ima mjesta. Sviđa mi se kroj, sviđa mi se i ovratnik. Iskreno sviđa mi se kako stoji i trenutno je samo 200 kuna. A imam osjećaj da je ovo jakna koju mogu furati za zimu, da će me stvarno grijati. Baš sam, ne znam, H&M danas rastura, inače nisam fan H&M-a, često su mi katastrofa, ali danas lijepo izgleda i s ovim ispod. Bam, bam, woke. A ne, iskreno baš mi se sviđa ovaj look. Šta vi mislite? Šta mislite da li sam je kupila ili ne? Eto, do sljedećeg videa razmislite šta sam kupila od svih ovih stvari što ste vidjeli. Idemo, ostao mi još jedan item da probam. U H&M. Evo me s ovom teddy bear majicom.
koja košta samo 40 kuna, imaju je i u crnoj boji. Mislila sam iskreno da će mi biti bez veze skroz, ali iskreno mislim da mi dobro stoji. Pogotovo s crvenom kosom, jako je topla, jako je udobna. Uzmete u obzir da će vam se ovo sigurno pucati kroz par pranja, ali iskreno za te pare, baš sam si cool. Kao nabacili ste ovako nekakav trendy komad, a realno super vam je udobno u njemu. Ima ovako oversize rukave koji su tu stisnuti, ali ne onako skroz. Znači, hajem. Vidimo se u sljedećem klipu, ali evo ja sam šokirana. Evo me u Zari. Dakle, Zara je jako loša po pitanju da si nađete stvari koje su na lutkama. Dakle, nisam ništa našla. Slikala sam 3 lutke, ja mislim. I da nije blizu lutke, nego uopće trgovina nema itema koji su prikazani. H&M je tu fenomenalan, znači kako su bile izložene lutke, itemi su bili odmah iza njih. Zara u tom slučaju veliki minus i to općenito je stvar sa Zarom, da raštrškaju se po cijelom dućanu. Ko što ste vidjeli, to jest ili ćete sad vidjeti koji sam se odlučila outfit inspirirat, to jest rekreirat, što najtužnije, haljina je jedino u M veličini, ne znam nije ću staviti, cipela nema tih, nek sam našla najbliže njima, da je Zara malo onak dosadnikava i nisam našla ništa na popustu što mi je zapalo za oko, a što se tiče regularnih stvari, evo, Zara me nije pretjerano inspirirala, ali evo, idem se presući pa ćete vidjeti kako izgleda na meni ovaj novogodišnji outfit. Evo me, na ramenice uporno padaju, tako da nećemo se ni truditi. Čekaj da vam pokažem, nisam uspjela zakovčat, djelomično jer sam sama, djelomično jer da sam bez grudnjaka bi možda uspjela zakovčat. Iskreno, na kameri jako se lijepo sjaji i radi jako lijepo dekolte, ne mogu lagat. Nemam ovakav dekolte inače. Cipele su izuzetno neudobne, da se razumijemo, izdužuju nogu, stvarno, ali sve skupa, ovo bi kao trebao biti nekakav zabavni novogodišnji outfit, ali na meni mi iskreno izgleda pomalo babski. Makar ima ovu predivnu mašicu, materijal je nešto što, ajmo reći, laskavo za mene, skriva mi trbuh, najdeblji dio nogu, ističe ovaj tanji dio nogu, radi mi stvarno lijep dekolte. Općenito cijela silueta, ko mi je nokat, super, cijela silueta mi izgleda jako laskavo, ok, tu malo izgledam jače, ali isprije da izgledam dosta ovako, kao sredila se curka, ali iskreno sam razočarana, nije niš posebno. Mislim, ovo nije tip haljine koji bi ja inače gravitirala, ali sad kad sam ih probala, eto, bez veze. Zara razočarala si s lutkama. Idemo u sljedeću. U Mohitu. Odustala sam od tog stativa, kao što vidite. Dakle, vidite sliku, odabrala sam ovu figuru na kraju. Nisam mogla naći sve stvari, znači ne znam što je s ovim dućanima, kako možeš u display staviti nešto i da tog uopće nemaš. Ja znam da se mijenja često roba i da oni nemaju vremena često mijenjati displeje, ali ovo je onako kao aktualni displej. Uglavnom, probat ćemo sad da li ta kombinacija odgovara na meni, kombinaciji na slici. Eto. Dakle, iznenađujuće hlače. Hlače su iznenađujuće dobre. Uzela sam 38 i 42 jer nije bilo 40. I stala sam u 38. I to onak, baš onak ko sa liveresom, što meni jako mislim, moje figuri lijepo radi jer mi daje struk. Tu me baš stisnu, ali taman ih zakopčam, a u nogama su mi full udobne. Bila sam ugodno iznenađena s ovim hlačama. Ja pokazat ću vam, dosta su ovako sjajne. Super fora. Košulju nisam našla onu koja je na slici, na lutki, ali sam našla ovu. Iskreno, uopće ne izgleda loše u kombinaciji. Kaput ima stisnute rukave na kraju, ovo moj sat viri, zanemarite. Iskreno, s ovim cipelama, ovaj outfit je baš moćan. Evo, na meni puno mi se više sviđa nego na lutki. Jel to možda zvuči malo bahato? Malo?
Ali znate što vam hoću reći, neke stvari nikad ne bi probale i onda uzmete tak inspiraciju neku i ugodno ste iznenađeni. Cipele su stabilne, ali su jako visoke. Već me malo boli stopalo. I sve skupa ovaj outfit je stvarno dobar, izdužuje mi nogu. Mislim da mi je dosta laskavo stoji i onak lijepa kombinacija s košuljom. Baš me lijepo stisne i kaput je jako, jako lijep. Hoće vas grijat neće, ovo je baš stilski kaput. Ljepše mi izgleda od kopčanu, iskreno. Ali evo ga, to je outfit u mohitu, tako je. Iznenađujući. Super. U Berški. Najgore osvjetljenje ikad, najmanja garderoba ikad, ali ću vam probat pokazati lutku. Po tom pitanju je Berška super, znači odmah sam sve našla, odmah kod lutke, cipele stoje na samo jednom mjestu, isto kao i remeni, tako da se nisam imala problema. Ovo je strašno, morala sam maknuti grudnjak, jer se vidio i ovo je strašno. Znači, ovo je užas. Idem pogledati ako vani nema puno ljudi da vam vani snimim na velikom ogledalu. Znači, ovdje me širi. Toliko je neugodno. Toliko je nekvalitetno. Ovo je grozan outfit. Evo me. Znači, ne mogu. Užas. Jedna bundica valja. Ovo je zadnji outfit sa lutke u Berški. Nažalost ne mogu iza zakopčiti sama haljinu i nešto cif šteka. I nisam cipela, promijenila, stavila sam one iste. Čisto dobijete dojam. Fora je, podsjeća me na 80. s ovim remenom. Da li sam oduševljena? Nisam. Veličina je M, ne mogu reći da mi loše stoji. Ne možete ovdje ništa vidjeti, nažalost. Mislim, ovako sad kad sam se stala mi još i bolje izgleda. Još da je mogu zakopčat. Ne izgleda toliko loše. Nije nešto što bi si ikad sama izabrala za probat. Ali moram reći da dosta laskavo djeluje. Ispod bi možda steznik nosila. Da u škembicu malo spremim. Ali sve u svemu fora, onako inspirirano 80. Evo ljudi, ovdje ću se odjaviti. Što se tiče dućana, ovo je zadnji dućan u kojem sam bila, dakle Berška. Iskreno, najviše me onako iznenadio H&M. H&M je top. Stvarno mi se sviđao izbor odjeće i ovo je fora bilo iskustvo, jer stvarno ja sam ona osoba koja nikad ne gleda lutku. Boli me briga što lutka nosi. I sad sam se iznenadila koliko stvari koje su na lutkama nisu u trgovini ili ih je jako, jako teško naći. Berška i H&M su po tom pitanju stvarno ok, dok Mohito i Zara katastrofa. Jako je teško naći tamo robu. Veličine su dosta onako ne konzistentne. Dakle, nekad stanem u M haljinu, nekad stanem u XL mi treba nekad. U ovom slučaju je bilo većinu stvari koje sam i očekivala. Haljine se mogu gurati u M, što više ove bodycon haljine mislim da mi bolje stoju kad su M. Hlače sam u prosjeku 40, iako danas smo vidjeli da sam u neke manje stala. Majice sam obično M ili 38 do 40, ali preferiram uvijek uzimati veću veličinu. Volim taj oversize look. Tako da eto ljudi, to bi bilo to od mene što se tiče baš ovako iz trgovine. Vjerojatno ću neki malo ljepši video da izgledam više kod čovjek, znači kosa mi je odvratna, znojim se ko svinja, znači ovo je naporno, naporno je gledati stvari koje bih htio kupiti, a ne možeš. Eto, tako da do sljedećeg viđenja i slušanja ljudi, vidimo se.